kita akan tengok apakah maksud crude oil, macam mana asal crude oil tu. Okay, crude oil tu ialah minyak mentah. So kita akan tengok sumber daripada Independent Statistic and Analysis daripada US Energy Information Administration. So what is crude oil and what's petroleum products? So kita tengok apa itu maksud crude oil, minyak mentah, dan apa itu petroleum. Okay. We call crude oil and petroleum fossil fuels because they are mixture, okay? Mixture of hydrocarbons that form from remains of animal and plants that lived millions of years ago in a marine environment before dinosaur existed. So kita panggil minyak mentah ni sebabkan mereka ni adalah satu gabungan hidrokarbon, hydrocarbons yang membentuk daripada sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang berjuta-juta tahun dahulu daripada marine environment macam laut, sungai, sebelum dinosaur tu wujud lagi. Okey, setelah berjuta-juta tahun tu, sisa-sisa binatang dan tumbuhan ni ditutupi oleh lapisan pasir, selut dan batu. Okay. Over millions of years, the remains of these animals and plants were covered by layers of sand, silt, and rocks. Heat and pressure from these layers turn the remains into what we now call crude oil or petroleum. Okay, so haba dan tekanan daripada lapisan menukarkan yang sisa animal dan plant ni menjadi minyak mentah, hasil daripada mampatan dan suhu dan tekanan. So maksud petroleum ni diambil daripada maksud petrol dan lium. So maksudnya minyak batu ataupun minyak daripada bumi. So kat sini bagus lah, sumber dia bagus daripada EIA. Kita akan nampak summary, satu ringkasan petroleum dengan natural gas bagaimana terbentuk. Okay, kita tengok gambar di sini. A tiny marine plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over time, the marine plants and animals were covered by layers of silt and sand. So jadi binatang-binatang kecil marine, hidupan laut dengan binatang ini mati dan tertanam di dasar laut. Setelah beberapa lama, marine plants ni dengan animal dia ditutupi oleh lapisan selut dan pasir. Okay, 300 hingga 400 tahun dahulu. Okay, setelah 100 million, okay, over million of years, the remains were buried deeper and deeper. So tadi yang remain tadi, animal dengan tumbuhan tadi, dia makin mendalam. The animals heat and pressure turn the remains into oil and natural gas. So jadi satu suhu dan tekanan yang terlalu kuat menukarkan mereka ni menjadi minyak dan natural gas. Dan hari ini kita menikmati sumber-sumber minyak ni, kita menggali dengan menggali lapisan tanah dengan selut dan batu ni untuk mencapai formasi batu yang mengandungi minyak dengan natural gas, minyak gas asli. So kat sini ringkasan yang kita dapat lihat bagaimana petroleum dengan natural gas ni terbentuk.